O koengo erna senga ni tundei kina na tamatada ni rasa lewai. Se koe nei walabalada e na nonra i songo na ala dudonu. Ni sa kila ko tioba na nonra i walabala na ala dudonu. E na nonra i walabala na tamatada e na Rusalevi. Di nguwa wakalunga tangana kalu na nona wasa e na sarangoa darawa e na kabini signi kua. Nonda seri mena tiku butaki kina nonda sogo e na kabini signi kua. Na ika ruanan rau dio sabul kawan ni seri. Ronan rau di suruh kawono to waro ko ngabi ko na kalau e no na singan dina nga na singa nga go sura tikan tamen tulake men ta bo bini bina ko na kalau na ka bini singni ko Sekian dah menanggar mana kalau ada masuk kilo malang ini tiku tamu bikin menisa kecewa mana ni mami kalau bikin menina kalau ini meni kalau malang ini kena buru-bura kena bika kiri sini kena kena itu bikin menina lebih meni ada sabina di sini kau yang mau bina mami mau bina terawali mana meni lama meni bikin tak kita ni mami bulan wai na takana ni sulu kena bika kita ngak kena bakla ni bakla mata tu kena ni mami bula kena bicu kena naik di sini ko me bawa na ni rai sakali kena ni mami bawa bina la bicu ni mami telo me misang ni rawat itu naka salah me lomba lagi ni sun kena ngai bina kaya na bicu mami me labe ke muni ke me bawa bina la bicu muni Dina ni tau tuna ude tau tuba Eke mami bakla na muni uloma Ni maru eke mami katapa magi ke mami Ena kamina ni sinkua Turangan ni mami kalau me loma lagi Ratu bagi sobubi ke muni nang kasi Vana kampula O ir na ngilo siya oma pakaomba na udolu Rasa ka dito wapa Ena singa ke na bogi arakasi laki bando dolu
do todo ko tio na talo ni le buga e me santa be no be muni e ke mal tau ni na ka ni singkua turanga ni ko ti ki mami mai na ka ni singkua ni bukan te ki mami na ka ni singkua isule di ki mami na ka ya lo ki ni bu me ke me lo be ki muni na tamai ki mami ko lo malai le bi no ki nga ka ni si ki muni ni do suka ki mami ka ba ko lo ta sa singa ni mami bu na ka ni singkua turanga ki misale bi ki muni na ka ni kuar da bi nga ka ni songo ni tuan ki mami mai o ki mami na karaba no muni tamate na posi ki mami e na bika ke de na bogador na kabni singko ki musa lego no no bula ni lumuti ko na lo ni na tabu ni mo tabu ko ki na ka ni lo mauni e na kabni singko na wale no no bula ni su subulot e na da rawa e na kabni singko ni mami sabo ni na ki ni so era sa ni chupa na kabni singko subena mi vale so era da vaca so era podi bega na boni mate na ka bising ko ni mami kalo imsa tataw na kan mo rompula ni biki mo ni na kalo imsa tulay na kiri ni biki mo ni na ka bising ko imsa kere na to ni no ni al ka mo kalo ni kare na mo ni chuki na kalo na bo mulai na ko ni ali chisu na mana na ko ni ada gaga saya nanti bikin mai na bula na buru-buru ni sambul ni nombo na buru-buru sampai ramai na di mai kalau kurang tu meminta mai na ka di sini ko sini ni doraka ka mi ko mai ni mai bala ni mai banana na lo mai ni mai toho lebu no bika ka mi bala ka ta na no ni serau kurang na ka na di sini ko ki mi kri ki muni usut ki mani anu ni bos ke ba ke me no tu sana ni me bola bola ta ni sa lu di na lu tu do ni mo ko da ba sa sa te ki ma me ka ka na sa sa ni tu do ni re ki ma ni re di chisu re da na rai chisu ka ki na dala ma ka ni bon me mi ka be mai ke mo ni ke me mi go volta na lo ma la ni go ni chiru su ni go ni sa bo ta ka ki ma ni sa sa na ni ma mi ko re ke me ki ku ki na ba de orang itu memang mulai ni lagu dok ni sabron terlebih ke mami. Dona sini ke mami sudu, dan dona sini ke mami na macai ni buru-buru, ke mami tiukin dan nak kena sini kuat. Misalnya satu bikin ni ni mami pula, kapar lagi kapar ni bikin ni nak keluar, ikut ni nak sok ni mami masuk lebih mau tengah. Mami tu yang nak ni serau ni mami keluar kalau ni bosan. Ikut disakit lama dalam kaki dan balik ke mana? Uniklah ni minggu kali, uniklah tengah dan minggu mai. Uniklah dan minggu banana Indonesia pun. Karena minggu bosa, dan minggu sulu pun boleh ke mana? Ni boleh ke mana minggu bosa nak kena isi kuah. Mereka mana ni saya minggu ni ke mana? Saya minggu ni nak ke mana? Sehingga muni na mga toko tagi kimani na kami na isingwa. Dawali mo na rubula ni susulotu, dawali mo na loma ni matawa, loma ni ambaki, loma ni bula sa atin na matay kimani. Sapo mo ni dali kung sa tanda kamay to lobo, sa tanda may kung bakla na loma ni Vimaroy, na loma ni Bintang Mati kinani may bula. Gor na lebih masa tambah nende ekam na isi di kotura kama salati menendam ni mombol ki kemuni ben masya na bo ni na sana na tani na re chisu na ni mami turanga na ni mami mombol di natali dola amen mai kima e oro ka ki na ni ya lo mai no ni mati tu ya dala na ba ni oro de kasa da na lo ma isi mai ki ma di sino bo ka ka de ibu kuat teman dan lima di bawah kota. Yang sama foto itu menurut semua kota. Nikah pun ikut lima di mana. Ini mulai di mana bisa mungkin empat itu. Ini pokok ini lain seni. Nanti kalau satu di konser, kalau ada datang saja.
Dasar cubikan tadi kau di wasi-wasi
me bakali na ba ka sini kurang na ka bisini ko awa muna wale na ka bisini ko tipuna ba ko misare ring bulong-bulong kali na wala muna awa mara wale na ka bisini ko kaya tipuna ba ko sa siko tatal wate kay kai na mara wale bago na tirire bigyan na ka bisini ko na mara kasi na ron do rosuk kaum yang tersabar tinggu mungkin kalau pemain satu tim mungkin asal nggak tim yang pertama. Coba mungkin aja kita boleh buat belum. Misalnya Indonesia, Romo main kain dibikin dengan Romo mendapat ikan menawar di terus. Dia bisa menawar sama tuan ikan. Dari teman, udah, bisa kena mana itu, kena orang misalnya di sebelum itu di Purwakarta, nggak boleh terus. Banyak lagi kasih hari juga saya terima kasih, mana lagi apa kasih. Kalau menunggu sahur tidak tahu saya rumah ini tahun lebih boleh. Masyarakat di bawah di kena dulu, itu bukan di bawah keban tahu, namun di dalam kalamai bukan di bawah kalamai ni mah. Kalau bukan kenal bapa, bukan kenal kasih, pulau mana ini nasi pulau, mungkin dapat Indonesia itu berkenal. Oh benar benar saya itu orang pulau, orang dengan kata kata itu rumah, buat apa? Kita bikin mulai, kita mulai apa namanya? Orang kaya dua orang. Nami kong kota, kalau yang mau wisata, orang memang tergopo, orang lagi kembang, memang wisata kalau menunggu balik tempat kita di wisata di Indonesia. Karena pun saya kena bawa ke seluruh pulau mengenal semua. Memiliki dulu di YouTube, nah ini perlu teman, menurut ini adalah itu kita cari di mana orang yang tahu, dia juga benar-benar ini memiliki dulu di mana. Orang berguna di bagian ini, ini kalau kita bernaik dan minta ini nomor sih yang dulu kita masuk itu, malu sih itu mana mula itu buat apa? Oke, kita bagian itu mana nabi bukan itu, bukan ini PT mandi pakai binakan di nilai sebuluan, karena manjen sebelum malam itu masuk itu mayu. Kutilisun dari rakyat, menyimak di makanan di bawah, menunggu di mai mungkin dapat disebut dengan buah, mami minta mai orang tempat mereka satu, mana mai cara berbuat. Mai itu mana nasi lele, dengan buah pulau buah malu buah, itu mungkin itu buah, ini ada di pulau di mana, siapa lagi. Itu dapat kita mulai bawa ke seluruh, malu kegiatan, bukan apa yang itu yang orang pulau. Tutan yang kagum sekarang berhubung. Kebaya orang runduan orang kawin orang. Dengan daun seri sama tu nawe. Sawar itu mau orang itu. Jadi nanda sekarang pakai berbungo. Dengan tahu dia berbunyi dengan kita lagi. Dengan orang ini. Kami itu saya naik kalkar saya kena berbalik. Kami itu saya kena bawa ke seluruh. Bukan itu bayar nasi kamu dengan pulau. Mungkin bisa bagi bukan lagi banyak malu dengan kuasa bahasa lain.
sere. Dapat kita kita sudah terbagi dalam kumatawa. Oke itu benar-benar ngomong nantikan dengan beberapa proses teman-teman datang dulu. Kira di mana teknologi dalam proses yang kesalahan dulu mulai kumatawa yang berguna support. Sama itu dulu. Saat tiga kali yang berguna satu kali. Dari sunnah kita ini juga kita akan mulai kalau mengisi susu atau AC kalau mengisi dari kuah dan takai kalau kita perlu lebih baru teknik mula ada dosa karena kita cipta pada macam yang kurang lebih baru kita lebih kali sebagai bulan dosa kalau bapak kosong buku balik ialah akan benar kuah kalau kita nama kita tahu nama surau diken nama kuah nah dengan kota-kota asalnya orang tawa khusus satu nomor tentang hal kami berbagai juga di beberapa proses yang tahu yang mengenai dalam bahasa saya kali kami mungkin lebih berbagai teknik atau yang sesuai mereka satu lebih bagus lebih mati yang malah para orang yang kira-kira tentang detail yang lebih detail lagi atau kali ini yang bagus untuk sekolah kayu menceritakan bagaimana akan kuat kemudian kemarin beberapa ini beberapa jadi di bayu itu plan kuning usus dan kuning tua dan di sini tak kesal yang bangsa benar sokat mereka sebesar hukumannya di bangsa ini mereka ini cari masalah sosial dan kuning kerana yang kuning lucu bisa itu Orang nanti kita di bawah pos saya akan ikut kita beliau kita mulai segera ada beberapa semikiran ada bulu-bulu yang akan kuat satu dulu orang nanti begini yang negara bisa cuma kita ini santong tanah sok-sok kasar kita orang itu dulu di weekend jadi dengan terlalu memang dulu sakal kita kita sudah rumah sama kepala staf susun dari Durante il primo corso di autorità mulai non l'avevo visto per mostrare non avevo dato la parola corso alla signora non mai parlato e la cabina di qua e la vedo non possiamo parlare la stazione di richiesta e la cabina di qua sono state e la vuole tutto quello da loro non ha dato mai la loro in sito tua e la vita che si chiede non la devo mai perché una vita che si chiede non la devo toccare Sintau non ho cukup jalan terbuka yang sangat aktifan. Kemudian kami berbuka dengan itu dalam tubuh apa yang serta dalam tubuh yang akan. Maka singa, bila maka singa terjadi yang akan sesuatu pada yang musuh posisi dengan itu maka singa terjadi yang akan sesuatu yang pada yang menggunakan dalam musuh posisi. Nabi maka singa tadi sosial yang memiliki tubuh dan ini tertara di dalam dulu lebih maksimal di bawah kenal mengenai kita menerima singa dalam memantau. Kita nanti betul nanti bapak kosong yang lalu di dalam mata satu mata. Saya sekarang tahu boleh bapak kosong. Untuk sekarang nanti betul menengah sekarang terjadi dengan bapak kota yang baru lalu bapak kosong kalau bibit satu jenis celung. Yang tiga bucu di kawal singa yang macam minggu. Non orang bapak suka dari tahu sekali, singa itu berkali singa mati. Lalu kali ini singa ini kembali buat. Akhirnya satu bikin ada ini lima singa, mereka bandar tiga ini tunggu mereka kotak. Mereka itu beli cuma dah karena kata-kata orang luar ke mas-mas. Sekolah apa yang saling berdua, untuk kotak untuk keluar, mulai bapak kosong. Akhirnya bikin lima singa, orang lima singa. Wanda tegak ini itu sungguh, main kawal singa satu minggu. Mereka ini naik dari singa dimulai play. Bukan karena kita tunggu bermas, dan tak cuma singa kita mati di satu bermas. Orang yang mati terkena yang lebih dulu dan lalu dosa
itu menurutnya apa lagi? Ya, aku ini nonton dulu. Saya dia guna nonton sebesar itu dulu. Saya dia guna bantu juga. Ada saat sini karena cuma dicuci dulu. Saya dia ini sama cuma itu gua. Kalau itu sih cuma dari bapak usul. Akhirnya sini karena cuma dicuci dulu. Ini natural kemana? Ini cuma yang dia yang dulu. Untuk dulu. Saya satu minta yang rasa tu macam dulu. Itu ni lawan ni. Ini lawan ni. Komunitas ni itu tu mudah kerana ni. Tapi kalau orang lebih direksi orang itu saya lebih kata orang dulu. Saya kira ini menjadi apa soal ni susul. Kalau untuk kita dalam kasih dah. Dan ben kita kata soal satu politik cuma orang tu verify sendiri sekolah dah. Yang tu kan kita tu sampai di daerah kita pilih. Untuk semua orang kita bisa kaki lah, kita orang untuk lagi risau. Mungkin orang orang nak pilih, kita nak pilih ada safety pin. Jika saya nak pilih ada sesuatu yang akan bicara, kenapa ekstrim bisa kata orang muda. Kalau saya dah bikin dalam ahli berapa kosong, ini dalam family cuma darai cuma bikai cuma kira, kira malu cuma, kalau dia cuci minum tu, doktor kena lebih baik. Ini dalam sini kami ni sebelum. Me potong sunan dalam masyarakat dengan dalam sokolo dengan sangat jadi dalam mengalami dulu sebelum itu dulu. Sama kita juga dalam menikah tawa yang sudah menggunakan dengan kuat. Nah, maka sini kita lagi dan juga khusus masyarakat. Untuk saya kemudian kita harus memberikan solusi dalam mengenai kumai selesai. Dengan isi negara satu negara proses, kita negara usul dan akan. Una surecir na moni na wala ni mai
ngarni masulai kita menima rasa matanda bapak rasa dengan kita buli anu de surat kesan suna marni kalkal mungkin dono masu de masulai kita benda de bapak kita buli sampai mata. Satu kalender yang bagi ibu merna usara sudah dikembali bapak selotu itu take ni tonton kemain lagi namuni na kuno ngau itu kina tanto tokai ni peiro na lupenda memang masuk kimami itu anu matama kina ni mami kalau na kini monong nangon bibi anu nanununi kena tempur ini non tempur na lebih kiman isabaro tiga bukan itu akan bagiku mingkara sama keromai apa nanon segera boleh mai kena non maru tak pun nanon tue vale bengan de soe na bengan de kena bengkat kena saran era naramu ni bang Tuhan. But there are serious times ahead of them. Kiba mikiran sa nito na kain dendre kimina. Sa tamburi kina na naman bulan lumikin mamir sawa tuwe matawni e mateki mami na naman Tuhan. Kiba bisa masu kakirena no niya tambo ni sa kikira. So hindi ko na buko na kilakana pagkasama. Bisa nang rayaran ito ni Buli e nandun tali ng mga niya batipo. Kaya hirayang Buli torta kini alo ko lang na Sebenarnya kalau mentua pakai alo, na alo mentua, mereka karena bawa pindah kina, nanon rekan buli. Behira, era sebenarnya ibu buli pakai tua, disedenturan. Ibu kata dia tak nanon rempul. Mereka kira dia sasen tikun tua, diko disat tiko buli nak keloni, tiko keira, kanina toko nira, ena bersina kesana ni nanon rempul. Mereka tu pakai, nek so. Ke Campbell Town and a singing matata, meron tuta ke merayang kanta, meron wani puku, meron tuta ni bebehiro ke nanawani, era tubo ko wako ditiro. Sebab sa ako binibinang kilomit muni na singing bentay, na bori na pula, nesa nong tundona. Sebab ni maso na elo pamunui, na elo pamubota, na elo Jesu Kristo na nubemui, na mga tulang kayo. Amen. And so children, as you go from here, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.
Sakalongata ko ira sa ayaw man ira sa moda dumating tuwa ka maman. Sakalongata ko ira ng tani ira na bakabini. Sakalongata ko ira na ayaw madua ira na tawke na nabamuha. Sakalongata ko na lubit niya kabimu nung manamang na dulong ira na bakabumutaki. Sakalongata ko ira ng roma ira na yawa sa sabah. Sakalongata ko ira na yawa sa sabah ira na rega na kalong. Sakalongata ko ira na tatara ira na bakatukay na rambili kalong. Sakalongata ko ira na pakatatani na bukiniwawa na dulong di sana na mati itu bakal malam. Dosa kalongata di dosa bakasal sabani kabakatatani kabasa bakatataki pakai lasu yang kakek na buku. Dore kamaro wakil bisa lewa kene sawi kimu do na mana bisa ako ko na mapakakata ni profita sambule hivi kimu do sa ngebilo kinano na lesoni ndekire na tulong kamana kene bakto Serewan rautu sulkawalu niregi ramadamai na sipiara sesetu merasa masangrai nirsa nomoni susuri sekitar itu kaki nada sere masuk pada pelung ada kabinet sini buat baca siap dan surat sampai kalau nama dengan
binaka sama ikaw tiko may kiraw and kaya singa binaka ni ko lele na naman ni maraw ili ko tayo mo maraw balat ni sandi din binaka na noon na sabi may bakitag talikin na and nangdalo ni tulong maning ko ang town isang kunin ni sana ni si Kodimay sana ni kumindo nanumi po ng maso, misa nanumi ito nga ng maso, and nabasin. Kausap ako pinabinakatukin na yung kuniloto, and kinanggarami ako pinakatiko na tampaniwere mo, may ito ng gaser, ito may tiko ka bakakin na, may kemuni na linibawa ko sa loob. Umitatalangan niya ang marotak ka na sinisudo kay natawa siniyang bata. Sa ikabong metoso ng mga yang makipo sa karutan ng iba. Kung nung mamewa ka pinagkakatalangan ng namunibay ko koni and ng ramo lamay na bunibora lebo ni Bay Bakalututaki may namang gabanua na laman ni Manggalutu ay sila itikit yun. Kunang lebo na namunibay ko koni nila kamatak ra kaya politiko yan niluto yan nagkakabi kapagkakalaki na naluto yan kaya may karami sa kunibayaw ni sa nandong karena ng mundong po ni kaya brotal o sa tukong na ganito na tamakatak nila doon binak kaya rin ang talaga na naluto kaya wato ko na sena ni maluroy ko ay okay sa awa sa tito yung baka binibinakan din doon na namay kagit kay Kendo ka raw ang doon din na nakin. O biya ko ang dapat talaga ng rinolom o ilan na kami may Perth, may babat ko sa luto, kaya naman baka binibinaka ng matabuwalay na nabuko ni Ray Masulaki kaya na Ray Nanumi, agad ko yan nabuko ni Lenda kami yato tipo ay naman ni Buwali pagka kuyaga ka din ke. Para sa walang tumay na kami may Perth para sa kami tu mindangali sokaya ni Keira and bulo ko tawa and ano na ni mga konferensya sa possibility tipo na baka ni konferensya. Para sa baka tipo ni kaya. O kung bilang talaga baka sa church Skobiani kinoya lang ni payo ko ya e na bulasay. Sa talito ng Kastilo, pero kinoya ko ya na. O sa ko Pilipinas ni sa basic ko yan ng kase ki lang ni payo ni North Rocks and bulasay ti bepako ko taki. Sulian na yalo ni tukta na yalo po ni Benkaraki. Dito daw si Kuya Nuiva, kaya sabi sa tumay na luto. Doon na nakakita po, nakito sa ito ka na kaya na basing. O sa ito pa ang kasi sa semi crown boy. Kapag mga nibinaka na ito kung mayroong nimbay, ay nakakansin ito. Kinusap ko binibinaka. O baka binibinaka mayroong na matagupal na kay tala-tala na nung nakautuyan, ikitong bulay pakabaka, ay nandun ay kabi, kami makutaki begitu. Ikaw sa kunood sa pagkita po, ito sa tingong mila ko talaga may nagayoso seso. Kapag pinagbibiling ko naman. Lutin mo sa pagkibaro may mga dito. Dito ka ngayon ng dito kina. Sa tingong po, may toso na yung bot, ang pati, toso ba tayo na kaya na osos. Yung minta ka, ni nona kapagloto and dalakot ng pumati ko ng nonong nangona kapagpakay mo epiphany. Ni nagkakay ka na tiko, nenda bakaroon pakatiko ng bulan ng pupale, ng bulan ni Papa ko sa loto, kinanona nama, kinanona ni Lenny, kay na nona ni sinimati kaya na tuwa. And makaroon ko,
moda kina en dua venir na lessoni do makamangeti en na makamboka pakatasto. Koske ne mati na kana waselima ne baka e ni tuo te kenda. And it's usually called the Beatitudes, and found at the beginning of Jesus' Sermon on the Mount. Kami ko na sa libunan. Baleta minda sa motawoti na ibunaw na lesson ni Liligri Kenda sa bunaw o katakikway. Aw na kabulena, may nabakamatalata ka na bigkineso, baka na nakasal, may rawa, baka na nabagal sa kanyang beka sa commentary. Kau menjadi kini mungkin pengawetan yang kemana? Di pengawetan yang tak pengawetan yang terkira melewat bunga, kira melewat bunga, ni rasa tosoyan merah terus dicisu. Sampai kalau cisu kena uni berdua. Dami song Rototo rayani na naman isay pelikwa. Sampai posa ko. Gay bunga may nabunaw may nawulong ni Bruno. Romo bunga may bunong gore na waman yung doon pakatatan ng pag-isaw yan kasi romo bunga kita ay nangonong. Nabunaw yun ang napakataki ng chisu na kaiso era ni kalungan kina na tama. Nadamas. Ni termay na ni manitalo ni pagkaraw ni kiman na pumutikin mo. Ni termay na ni manitalo kadalakan ng mata ni Roy kiman ni pekin. Ni termay na ni manitalo kasereta na ni manifakat kama na sa bakandangan ng pagkatambal ng buwan natin. Ito ramay na may manipulong. Kaya balatan na may manipula, ikay manipulong. Ito ramay na may manipulong, ikay manisalawa. And ay ada chisu na nabemuni na may manipula kayo. Amen. Utang na yung dahil na kabinikuwa, Nauru di benua di Kelowna, the mountain top of blessings. Nauru di benua di Kelowna, the mountain top of blessings. Na bunaw na nauru di benua, tingin mo en bunaw kapag tukay na Beatitudes na kausa Babito. And it literally means complete happiness that comes with being blessed. Maraw, kakot naman na may pagkaroon ng katay. It's simple. Okay? Maraw, kakot naman na may pagkaroon ng katay. Diwa, nanonagpaputa, sa pagkadiwa, nanonagpaputa na bosong ko o chisu sa kalungan, sa kalungan. Sakloma. Blessed are, blessed are, blessed are. As we hear the gospel reading in Matthew this week. Nabasungwa na blessed, kaumay, naposta pa kiriki na makalinoy. May naposta pa kiriki, kay pagkakilapaki, kinaposta pa kalatini, ka pagkakakay na biti. From which we get the plural Beatitudes. Okay? Kita kami ng tanong, ano sabi ko tumibigyan na napunaw, may napunaw. Kapag mo tumibigyan na bigyan, nakikila si Kuthi, arapakarorotiko, nangauna, bunaw kino Jesus. Who were Jesus' audience on the day? Pulamatin, nila gusto ni Jesus yan, nila bunga. Kaya ba naman yan?
circumstances. O sa tigo naman turang chiso dito naman di sa peli, pakaki na beiro na lewe bunga. Beiro na lewe bunga so era rawatira, era tamata kaukawa, era tamata butuniao, ia endunay paselebu ni lewe bunga, era drabong-drabong. Era tu ena pakatangyan din yung bula ay bakalolong. Saya masuk ini raw-raw tunang bula beira. And these were people who were living under the Roman rule. Tuguna chiso beira, kaya matay. Sa kalunga takwira saya lumalumu ni sanonra matenitu bakulangan. Blessed are the poor in the spirit, for the kingdom of God is theirs. Or for theirs is the kingdom of heaven in another translation. And this is not a call to despair, but a recognition that when we acknowledge our spiritual need, we open ourselves to God's grace. It's not about having all the answers that we have or that we need in life, but being ready to receive from God. Wala ko chisu beira na leopunga kanang pipi ni narong taunapa na yalonra kay na narong pula buwan na kalo. Waka pipi na nomen na kita ikin na lo. Uno tartingaw chisu na kausa kuno kay so era rawatuna ng pula era buku beka kara kaukawa so era do bele tu. So era raka. Karawin tayo di kenda kena nongrambul. Ditubig kenda naka. Ni nagkawa, ni tawanatanga. Sa dapat tutung beka, pagkatakabaka, sa pagkabanua, sa tamang buko, ratung beka, sa anti. Saya di makakapagpapagpo. Ang ilaga na kalog. Tatawa ni nila na nagalaw, ni tapakat ng bula. Sa bagda. Sa mga nandansang nila na kasama ng tanga, nandang maso. Baka may makaraw tunika na kalaw bay kenda. Dinikin na nakuha sa Nicola kay matay Cornida, matay ni Cornida, kinawasin ko, yeso di kalangan ni mga ko. Rosa mo kung kawan na kinto sa mga kanto, isang daw binita ka na kalo, nabay ka ang baby, nabay ka ang malmalungo, nabay ka ay pakay si, ibura-bura ito na nagawang. God chooses the foolish, the weak, the lowly, and the despised of this world to shame the stronger. Remember, Campbell, that we come into the kingdom not by our virtue or our own merit, but because of what Christ did. And because of what Christ continues to do in our lives. Kani karoon sa kalunga, ako'y rasang daw tayo niyo na pagkainin. Kaya di ba ito naman itura mo chisu na nondararawa kay nakaporo ni yalo ni temata ket. Sina orang kasawot, kira di kalma tigo ito ay manibaya o hindi. Dito mo nabanggo ang biya. Kira-kira, ako totoo, kung di yung mandala ni Sibende. Tapos sana pala tata. Kasi ako ikaw, sabuto limay na lewo ni mati sa tunggoy dito. And na mati tali, and na lewo ni garagi mati. And yung sa nabay sina, sa na TV, sa na music beba, sa na radio, ni na bawang kina, sa itutuko nga ni Rosi kina. But we tend to forget that when there is a loss, Christ acknowledges our pain and grief. He doesn't say, hard enough, or yeah, it's going to be all right. Eh? He assures us that in our sorrow, God is present to comfort us
Essa mani makatiki-tiki kwa nakalo sa Kristo. E na mga mitani, na mga milos, sa mga miluma, sa mga nakaporki na ng pula. It is met with divine compassion. And blessed are those who mourn, for they will be comforted. Kini kato, sa kalomata, kung irasaya ng mga niranatagyan na mga. Sa kalomata, kung irasaya ng mga niranatagyan na mga. Napakain na kila, nagura-gura at nagura kila, ito nagura-gura sa sinay kila, na Biblia lepo, ng takang-taka, ng kading-kading, kina Biblia, want to be. Nita na naman yung sa buong boto ka na ka. Although, pakatubatan, o siya mundo pakatubatan, pakatubatan na ng ngayon ni Matin. Pakang bibi ni Matin na kay Bibi. Ni sabi lumiway ng mula, bikilan na sa ko nga, so na itong Matin, ni Iwa ko mo. Nangono sa akin lumiway kina ng mula, gandong basi na may, so na matangaliya o esena ni Binata. Nayalaw ko kawa, nagani ulo, nagani halo, na makakapamay na way na, Tanani aleho, tong pata. Bukan na. Kay lamang makakita na kay sa merkado, bunita kitwe lang, ay nanaw na matin. Kay daw kamburak may na nangono sa matin kiyan. Sabi may tuya yung sa pamata, karo sabi may hindi naman. Timage. Doon na kavita may lebi. Turang na dumating, positibo ka may lebi. Nanamera sa mga o ikili na makumikita. Misa matin, ikilaki din ako. Duro na nabi bale-bale, o sa taka na pamatakili nga, ang gasi, mwane, alewa, tangani, ikilo tumay na nga sa Nicoro. Rabang mo na naman nga sa Nicoro, kay San Antonio. Iyan, baka nanti, nabenta po ni, nabenta buki. Esena ni Kimanin de Raksing di raw na may talong. Hindi lang may maya, dun sa rabaya, tipakain na may tumugi iyo. O ratuin pili, na sena makantuan ni Duruma ng koro, ay namo masakaw kikutina na pala ni Pali. Mikirosanti ko, kaya makasama tini koro, kaya pa nakikilawan tingay mo sa. Lakat tingay mo sa, na sena makantuan ni Duruma yung koro, balay ka niyo sa kikutina. Mikiro wikang buki. Sampai untuk tuh lebih kemarin. Kali banyak ngomong apa? Kilasi ko na kahit nakam. Berarti ini Filipin ya bang kita ya. Pero doon ko na nalengkor ni Filipin. Sabi na ka satu nga ako kandoy na photo ito. Bala ka na matinitang kita. Sinura ko kandoy ito may lomikor. Jesus said, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." Kung nangomer at kinanaman ito lang ng Jesu, minonor na manua na yaw magmamuna. Those who are gentle and kind, those who do not toot their own horn, and those who are frequently ignored in this life. But in the end, these are the people that God values and who will inherit the recreated earth in the end. You know, the meek are not weak, but they are humble and gentle. They don't seek to dominate, but they serve and care for others. Jesus assures us that this attitude, often overlooked in our competitive world, is precious in God's eyes and will ultimately be rewarded. Kaya ka ba? Sa kulungan na kuya sa biyak ka na, kabiyang manuban ay palabang doon nila pa ka mga natin. Sa kulungan na,
Koe sa kana, kabia munu pa may pawal don mira na kakamamaw tayo. Doon berkanggo na biya kana kina biya munu esando baka longa-longa nita ikikiya sa rana. It's a physical craving that almost demands satisfaction. Kaya sa mga kanya na yan, and along with us, ito na madaw sa layan. With no water, between 3 to 7 days, you can die. Na punaw may nawin di banua, sa mga punat ito, nakaka na sa namuno mga yan. Rather they are both for righteousness. Na nung kaniya kang nuwa na ibalabala en dudong. Tulad di magsisike, ni senamin tua, erano ni bulan taka na ibalabala dudong en ano na kaukawa duwadonga. No. En araw duwadonga, kaya kau kasiniti en ayaw tabu. Kaya bala sa nangang kina nalolo kina mas-mas. O marota kina nung program nilo kay Paki and Sigito. Because only then, and a raw ni kay Bakataway na elonda and another bula bakayaw. Baleta, kaya ang makasama katatiko niyo hirang na kayo ng mom. So hirang na pinita ito and a loto and a bengo na niliw. Doon na kaya untuk kita kapag-wasama na kapag-tiki-tiki-tiki. Era kapag-tiki-tiki-tiki na kapag-kambay ka na retreat. Era lolo, era mas-mas wata. Baleta nila kila, nila na rawa nga ni bulat taka na ibala-bala endodon. Kana rawa na nga ay nakukuha ni Klo. Kaya ito naman ang kosenay. Lima na nakaramiyang. Iya, ibibig ang mga wakatawa ng mga inulong pakayan. Kami na bebekan niya kebutang, minagyan kaniya sinunuwa na yawe sagsaba, na yawe dumnaka, na yawe dumdum. Jesus promises that such longing will not go unsatisfied. God will fill us with righteousness, but we need the power of the Holy Spirit. Lord, mas-mas, merawkina, and the bakalong magkaki, and ang pula, baka mamawtaki, baka. Kinkaling. Sa kalungan ko yung santo mo Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Mercy means compassion, forgiveness, practical kindness. Nang bibili ng daw lama, ng daw bebo soti, kay nang daw bebo. When we extend mercy to others, we reflect God's own heart and receive mercy in return. Being merciful is showing pity or compassion to those who are in need. Lebo na kulimikulia ng mga po, ang school values is compassion. Almost 90% of schools in Australia, one of their biggest values is compassion. Ang mga kabalin na kapuligi, o yun ay tapuman na ningunang ko na tapang nalulong. Baka nagkalampan na kianong ko, may yun ang karurong tuwe na nung Jisu. Pero na leo punga, balata na muna ya, ay rasa taputu ng rebo ng kulo, karangan rebo yun na lulong. All of them could have used a helping hand from time to time. But Jesus tells them that it is not those who receive mercy who are blessed. Rather, it is those who show mercy to others that will be blessed. Kinikaw. Sa kulungan ako yung sayaw sa sapa, nila na rita na kato.
Blessed are the pure in heart, for they will see God. Gonda na tiki na reto na una ng Jisu, meron ni unwa, don't get them. Because I tend to ask the question, is there a difference between righteousness and purity of the heart? If there is, you might see it as a difference between the actions and the attitudes. We're going to slow na roba rosa na miso. Lora na tamatapambota, na may malapalas ka na nilaw rekina. But they are both good and desirable, and it is likely that you cannot really do one without the other. Napakabota na lewantang dono kasama-sama. Kaya nang buta ka, na iwala ng dono kasama-sama. Kini mga reka kina rombeka, nadarede ka naman yung sa day subo. Subo, pure in the heart, pure in the mind, pure in the soul. Sa sama-sama ito sa kumapula, na ngomay subo na kina yung naman nilay, na pipi nilay, ni sendara ni dugumayan ni nagpura-pura, kina yung mga buhay. And one of the hardest, if not the hardest, thing is life is to have a pure heart. Let alone maintaining a pure heart. Nayawa ni kumata and daw pa'y makadalay. Sibanda. Because we are all contaminated by sin. Ruben na Kristo may kaliwali ay napuko ni nalalawag itong nakalo ay nabukungo kay nabukungo. Naraming dabong maraway kina na sabsaba ni Kristo. So we should guard our hearts and our minds, not allowing ungodly influences to take root and defile us. Don't take advantage of God's love. Nagatolen, nagamaraway ito. Tukunin nga ni Kalong daw pego soti, nag-take advantage sa kilang sakal, nagay ka. That means we're taking advantage of God's love. Nagbibini ng marawaya na sama-sama ni Kalong and another mula and a basic na kaya naman masawa kaya. Kaya kami sa kalungat ako'y masambang tatang, may napakatakay na nalubin ni Kalong. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Barakali na yung pala sa ito yung mga kabubuan. May matinitu, may benua, may kani, malaman yung mga kabubuan. Conflict is common in every part of our lives and everywhere in our lives. And it is likely that you will periodically find yourself in one of these conflicts with another person. Dan kaya matagal, at ako din nataka, and mga bang matay, na may bang matay ka makaya ito may pontay, and nabulasawag. The big question is, how do you respond when another person seems to attack you or attack your belief? On a bookie, on a someone, or do you seek to bring about mutual understanding and peace? Tengo sa naman singin ko, and along ni mga kaibigan, may matay singa, Neta wana ikapito ni singa, umahaw ka pakakaya na burukura, daw ko na interfaith harmony. Kaya galit ikapupuli na mapenda, kaya sa ikapupuli sa latino nga, kaya umahaw ka pakasukay na harmony. Bubarakor ni Julia na pakaraw takilwa, may baleta ng bimpi ni Matambo. Why? Because conflict is inevitable in our world. But if we seek to bring peace in our little corners of the world, then we will be
working to bring peace between humanity and God. Nagatabalaya, nagandau kautamay, nagbay busot, nagbay sorsoroi, kaya nagbay makandumang taki, ay nangrebi, ay nang bulan ni pamatay ang dua. Ay nangrebi, ay nang bulan ni pupali, ay nang bulan ni pepekani, ay nangrebi, ay nang lamang ni lotu, ay nang lamang ni bandua, kaya namata ni tu, kami nagdaw sana, sangasa na bakungkoa, nagkakakuan, besunita ka na ta. Besunita ka na ta, kinila. Kinkawal, kinakemikatilo. Sa kalungan, ako ilang sa pagkakatan, ay buko ni Parwang doon, ni Sanon, na matutulog parumalan. Daw sa kalungan, ni daw sa makasewsewani, kapagkakatani, kapag sa pagkakataki, bakay laso, na nakakita naman sa klasa, ay buko. I love this verse. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. And blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say things of evil against you because of me. And yes, people face persecution everywhere. Maybe because of their color of their skin, or where they've come from, or because of their religion or their language. But Jesus identifies something different here, especially for those who believe in Him. Hindi na nila ko sa makatataki, sa makasewsewani, sa makakatani, and pukuniyatan, ever kaluma. Those seeking to live with righteousness may face challenges for a time, but the reward is great. That's why I like this one. Kenisau sabunitu. They are part of the kingdom now and throughout eternity. Yung ninapapakuso, lumani Campbelltown, kusipili ang matang ko, pagkatakilaki mo Chisu, na ipunaw na naulit ng punua, ay nabika na kalungan kina na tamanta ay nagbubo. Raw-raw, nanondan daw kabungang hataka na gaytikin ang bubo. Sarada. Iya, sento ka ni karaw-raw at yan ang bulot natin. Nayalong malu, nayalong dundun, nayalong magmalumo, nabakan bauta kinalawan dundun, may para sabsapa, may para yung dundun, nayalong loloma, nandaw loloma, nandaw tataro. These are not easy to do. Jesus named a set of values that indicated where true baleta na tama, baleta minasaklong nga karaw ito. We are already blessed, and we need to bless others. Sa dobola ka na kalong, behira and color. And believe me, we will see the world differently as we reach into our own hearts and feel that yearning within ourselves and the yearning outside with others. And when we respond in justice and kindness and humility, we are showing the blessings of God that exists in this world. Omitaka, ninabukikenda, nabitikineso, and the Son of God, and among the Gumayani, and may katulong doon o sa mga kawan.
bakalong at ikinan and a carboni pula and sa kabata and the mas. Loving God, as we reflect on your Sermon from the Mount, the Beatitudes, help us to embrace humility and compassion in our daily lives. Na bakaroko-roko, na gawaloma, na lewandong tumu, na ibabang sabsabakan dudong, na yaloloma, na tagtakaro, na yalomalua, na yalomalmalumu, na bakambota. Lord, grant us the wisdom to comfort those who mourn, to show mercy, and to work towards peace in our communities. May we strive to be pure in heart, hunger for righteousness, and stand firm even in times of adversity. Marahoya na luikin mana. Nabay patrol na tataki ni sa sumiri kay mami. Naraw ni kay mami kau kayani, kinaburu-buru liyo kinamiburu kay Rehira erang bertu merbo patrol na tataki. Kay mami sa vina ram-ram, e nabay banua kinangat kinamiburu kay, so that your kingdom may be realized among us. Kaya maso na yarin Chisu, na may mamituran ang kaya. Amen. Amen. Kaya may langit ang sere, meron ko ikadayan kina sa Carmen, sere doon raw sa mga kapa, sa kaya rin talaga, sa kaya kaya.
kay mami kina dua mami silungai. Taman rayon pula. Kina bilo di kay pangalaw. Berbakal ni kina kabangun ni kina dan bemu ni kena kina baik kamu ni kena. Ena bukti Kristo, wata kay Kristo, may Kristo. Ena kau dia lomo ni tawlo. Sa lomo ni nalangan kena. O kaya ni nakalo sa lomo ni na makaroko-roko kena. Turangan nakalo, de pura-pura ni mereka kena. Sa lomo ni na buk kena. Kaya ni nakalo na yung kamu. De bakamay ni mga tekabu, e na momo e na bait lomo kena sa bo. Amen. Kristo na mag-ray buwa. Nakakahanga ni Bay Pangulay kaya na Bay Pangulay Makati ni buwa. O Kristo ng bilo, dinuy-nuy, kasato kina, mula itu kata kalmai mati. Ai soli lama ni kelo, kai kirani lube ni kelo. Kai kere eta bakai bota ena kani lama mambo, ena kuda bota ki Kristo ena mambo. Amen. Deka ni ko na tuiti balai na kena makai nakat kena makai kami semua. Pengumuman di sebagai tiga bulan yang baki bimbi kina na takkan bata pakai barbaku selot. Baik koe monin tua kibai koe enggas sesat. Osar sudah kita kina na barbaku selot. Member two take if you can, if you're able to stand, please stand, and we form a round circle in the church. And ako yan kita pakai kaki kurang baik kemudi. En dan houden we het hier met een draai. Ik toneer met een draai, dat we met na en een duo. Die tonen die van de kemmer in de draai. En dan aan deze kamer van de ketting en het kool aan het nemen. Dus we hebben dan van de kakao, en we hebben het mij. Roland Gassik, en ook wel het alleen aan mij.
kapende gaya na sebe tu ng rawa sa mga kedua. Kesa aku na sebe go sa ke muni ne baba ko sulot ne buka. Dai sudah ketika na turang ne tau ne tinire ke na mas ke mas ne ba. Warome ke mami sa mga suka na lo ni singa nila. Mami sa mga ni ko ni na kulo. Ni sumbu to mai na ni ko kulo na kai. Ni ndo ga buta veri mo ni ma. Ni ndo kan ni ba kulo ma ti ni ko chowa kan ma. Sironi kum ni ma tai chowa kaya lo mo ni ko ni. Iba na ma ta ve kum ni ko chowa sile ve kum ni na no ba de. Ba de mo sima ni sile buru buru ba de mo sa mai ko na kulo na mana.
Ke na lolome Jesu Kristo na bitu beri na mi bako kotaki na bitu taki ni klo nelo kambu. Me sane mami bata vai baba koso na singa nei nai ke na singa tau ki lai. Ia na kakua sana nungu.